Saya simpan ngapa dia supaya pi sakanika channel kaba pila poi pet biang ya kan ni Sakawi pat ka khubor kapas tanat kalong Buffon rang up gol ba kazaga Italy nadu unswa ula petengnya ka kontrak bat ka parma ka klub Italy hadu u arajar absau u Buffon ula jankot sau perus nam ula ong ba ngadang la ban ai ya ka babahatam na ka benda ka klub Shimtino u Jesse March kum ukush ba haklidu ka Leeds United hadin ba ka klub ka peno e ukush barim u Marcelo Bielsa namar ka jingi ka enaat hapadeng ka Russia habat ka Ukraine lapin kelana ya ka jingi lakai final jong ka Champions League na St. Petersburg Stadium sa Stade de France ha Paris ka FIFA bat UEFA kala shimru ya ka rai bat suspend ya baro ki klub Russia baru ya ka national team jong ka Russia ha baro ki competition ha ka statement bala ongru ka jingi lakai football kan long ya teli bat go bafut priang nagamta Jakta hagat ma ha Ukraine hakawe pat ka khubor u president ka basna u laporta ulaong u Dembele u tip e jintar wajungi ban ni kwai u ba unsa par ka klub kane ka statement kalami hadin ba u Osmani Dembele ulajan mi na ka klub hadin ga jing bom ya stu jimut hakaliang ka jing siu penishai ba ka Man City ka layale bat kun borpa ban yo sanyo Erling Haaland ka Dortmund uba day way na striker ba bit hakani ka generation jongi ka Man City ru ka tibha ba ka don ka competition ka ba bha na marka PSG ba ka Real Madrid kin yale ban kini ya uni orang kalsai ba tebit ka Dortmund snok fly ka PSG ba la ban du le kai biang u Ramos ka second ka Champions League bat ka Real Madrid kumjuru ka Real Madrid ka artatin ni ka jing pinmi ya David Alaba namar ka jing mensau ba dangshen kani ka jing el kai kan long ka ba itanan ba bat ngitib ba ka PSG ru kala tab lupa shigol bat kan nit ban airang biang saisin Hasan Thiago Bernabeu ha Madrid ka kubor ka basukan dit badang chuyo banlum kalong ba mensau Mbappe na kejat ba yatingku bat para player ha kapor ba klan met kirsol habale yakitas ki ong ba kam pada jur henry la bandu lekai haki match banwan kubor na Paris ki ong bala bandu mi madan hala simbalang persya bat ka Real Madrid tangkat tu kan di por hadin karsol ong u Mbappe yaki para lekai lang baun mi madan bet banyakun bat ka Real Madrid tangkat ni ke video kalakut min saya sempat akawe bat ke video ku boleh sebut